Dobar dan i pozdrav svima. Danas ću vam pokazati kako možete uraditi ove male kvadratiće. Mogu koristiti u razne svrhe. Možete jednostavno ovako kao podmetače za čaše da ih koristite ili za neke majice, tunike, suknjice, jastučiće, svašta možemo od njih da napravimo. Treba vam znači žuta, bijela i crna boja i možemo da počnemo. Počinjemo sa magičnim prstenom. U magični prsten radimo 3 lančića. Sada radimo jedan namotaj i pravimo još 7 visokih stubića. Znači za ova 3 lančića imat ćemo ukupno 8 visokih stubića. I radimo posljednji visoki stubić, zategnemo ovu nit i spojimo se u vrh prvog, znači u 3. lančić, jednim mrtvim budom. I onda ćemo nastaviti u ovu sljedeću petlju, ali ćemo prije toga promijeniti konac. Znači možemo konac odrezati i počinjemo sa bijelim koncem. Sada odaberemo bilo koju petlju između 2 stubića i počinjemo bijelim koncem, radimo 3 lančića. Ova 2 ćemo malo pričvrstiti da nam se ne bi izvuklo, a kad sve završimo onda ćemo posakrivati konce. I sada radimo jedan namotaj i pravimo visoki stubić u istu tu petlju, ali ga nećemo isplesti do kraja. Znači provlačimo kroz ove 2 petlje i ovo ostavimo nedovršeno. Radimo sljedeći visoki stubić, isto ne završavamo i još jedan. Imaćemo znači uvijek po 4 visoka stubića i sada provlačimo kroz sve petlje zajedno i pravimo jedan lančić. U sljedeću ponovo radimo takva 4 visoka stubića. Provučemo kroz sve petlje na heklici, jedan lančić i idemo u sljedeću petlju. To u stvari ponavljamo sve do kraja reda.
I ovo nam je bio posljednji. Sad se opet spajamo u vrh ovoga prvog. Napravimo još jedan lančić i odrežemo i bijeli konac. Sad već počinjemo sa crnim koncem. Meni je ovaj bijeli malo tanji od žutog i crnog, zato se ovako malo uvija, ali svejedno se to ispravi poslije. Sad opet nađemo jednu petlju između i počinjemo ponovo sa 3 lančića. Radimo visoki stubić. I opet pravimo 3 lančića. Sada u istu ovu petlju opet radimo 3 visoka stubića. Normalno 3 visoka stubića, znači ispletemo ih do kraja. U biti ponavljat ćemo cijeli red. U jednom ćemo praviti ova 4 i 3 lančića između, pa opet 4, a u ovu sljedeću radimo sada samo 4 visoka stubića, znači bez lančića. Sada opet radimo ovu krajnju, znači kao 4 krajnje ćemo imati sa po 3 lančića između. Tri visoka stubića i onda 3 lančića i ponovo 3 visoka stubića u istu tu petlju. Dobivamo već oblik kvadrata. Ovdje radimo znači ponovo 3 visoka stubića bez lančića. I ovdje radimo sa 3 lančića. I tako ćemo raditi do kraja reda. Ovdje vidim da mi fali jedan dio gdje sam trebala dodati još jedan visoki stubić na početak. Znači počeli smo sa 2, a ne sa 3 visoka stubića.
Tu znači samo dodate jedan stubić i onda krećete ovaj posljednji red. Tu u posljednjem redu u ovu svaku petlju radimo po jedan visoki stubić dok ne dođemo do ona 3 lančića između. Sada u ova 3 lančića tu napravite 2 visoka stubića i jedan lančić između. Ovdje ćemo znači imati po 9 i još po 4 unutra. Znači taj jedan lančić i opet radimo 2 visoka stubića i onda u ovu svaku petlju po jedan. I tako do kraja reda. I završavamo naš kvadratić. Ponovo odrežemo konac. I rekla sam, na kraju ćemo posakrivati sve ove konce. Moj plan je u stvari da napravim neku torbu od ovih kvadratića,
tako da možda vam i snimim. Evo, ja se nadam opet da vam se sviđa i da smo se opet lijepo družili. Zahvaljujem vam na druženju, zahvaljujem vam što pratite moj kanal i do sljedećeg videa sve vas opet lijepo pozdravljam. Želim vam svako dobro i vidimo se uskoro. Lijep pozdrav, čao!